solido nga homecoming motorcade tinaipaay iti Abra Solid North Weavers, ti MPBL Season 7 National Champions. Naanos anaguray ken nabara asinarabo dagiti Abreños dagiti players ti Abra Solid North Weavers. Manipod modeng lapas, linikmot da iti ili ti Bangged. Gundaway pay meten dagiti daduma a fans a makita ti personal, mapicture ken makaara ti souvenir manipod kadagiti players. Rabii, sa gaysaan na iyam amo dagiti 21 players ken coaching staff ti Abra Solid North Weavers. Pure entertainment tin sagot da, a game na game kadagiti games. Parang di naman girl, para opening number. Champion of the year! Rookie of the year! MVP! Gundaway meten daytoy anagyaman dagiti coaching staff. And gusto ko ring pasalamatan ang tao na nagtiwala sa akin bilang coach. Walang iba kundi si Kong JB Bernos at si Kong Ching Bernos. Sa lahat ng opisyales ng Province of Abra, maraming salamat po sa buong suporta nyo sa Abra Solid North Weavers. And sa mga Abreños, maraming salamat po sa mga dasal at suporta nyo para sa ating koponan. Pinapangako po namin sa inyo na gagawin po namin ang lahat para maprotektahan ang ating kampeonato at makuha ang pangalawang championship para sa Abra. Maraming salamat po. At sana next season mas lalo namin gagalingan at suportahan yung kami lalo para makuha namin yung second championship para po sa inyo lahat yun. In panakel ni Kong JB ti kampyonato ken 36 winning streak ti Abra Solid North Weavers ken maysa daytoy apakasaritaan saan laeng nga iti MPBL. Salamat ako una-una sa Panginoon. Yaman na kami po Diyos for giving me the opportunity to lead you, my dear province mates, to the national scene, to the national sports scene. Thank you, Congresswoman Ching, for all the support. Thank you. We will bring to Abra a second championship trophy next year. That is a promise to each and every one of you. Pangako ko yan sa inyo. We will bring to Abra a second championship trophy. Hindi pwede matalo. This is a team na ayaw magpatalo. We have a 36 winning streak, a history in Philippine basketball. I guess it's not just Philippine basketball, but basketball in itself. 36 winning streak. Yan po yung record ng Abra Solid North Weavers. I guess in the next 50, 60, 70 years, hindi na mabibreak yun. Hindi na mabibreak yun. There is only one team who can break that 36 winning streak. It will be the 2026 Abra Solid North Weavers. Pangako ko sa inyo lahat yan, mga kababayan ko dito sa Abra. Kas panagrambak pay iti balaygi, may sa asulido a concert isagot ti Abra Solid North Weavers ken dagiti Abreños. What's up, everybody?
ti The Ones dagiti hit songs da. Sinarunwan ti Sponge Cola, and last but not the least, the reggae band, Brown Man Revival. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.